پرنسیپا 28 ریبریا دلخواز دوی همی ریبرین گیانی ده پیکانینا برپرسیارین خواه ین اداری و شوانی دا دلسوز بن. بنگاه وی پرنسیپی جیان و هنکرین عیسی مسیح یدامگو او هلکشیا اورشلیمه. الالت لپی وی دچو لین هری نزیکی وی شاگردان 12 شاندی بون. اف لسرانسار پیمانانو پرنسیپک زلاله. امه به پرسک پتروس دست بکن. پشتی گو ایسا متلوگ گود و پاشه امه ببینن گوید چما پرس کر. مزگینی لوقا 12:41 پرسا پتروس یا خدان ما توی مسئله جمارا آنج هر کسی را نبیجی پتروس اف پرس پشتی مسئله ایسا یا لوقا کرد. مزگینی لوقا 12:35 حتی 38 گوتنی پیشیان بلا پشتاوه گریب با و چیراین و بشوتینن و هون مینا مروفن گوداما گو آخای خواه جدوات ود گرل بین دوانن داگو گاوا اوری و لیلیدانه هون تاویل بیریا وی بکن خوزی بوان غلامن گو گاوا خودان تی و شیار ببا براستی اجوارا دبیجم او خو گریب با و بوان را رونن او درکت پیش و جوان را خدمت کرد و اگر دنوبدا دوان دا بیان جنوبداری اساسیان دا به وان وسا ببینه خوزی بوان غلامان ایسا ماموسته و او خدانه خوزی بوان غلامن گوگاوا آخای وان به او شیار ببینه دبی گو افتشته گو پتروس تفلیحف کرد و کرگو او پرس بکه که گلو مبستا ویتن شاگردان بو آن هموان برسیوا ایسا دا آیت 43 دا بو. مزگینی لوقا 12 آیت 43 44 48 به پرسا ایسا یال سر پرسا پتروس خوزی بوی غلامه گوگاوا آخای وی ببینه گو وسادکه براستی اجوارا دبیجم او وی بکه سروری همو پرین خواه جبو هر کسی گو پر تداین و پر جوار خواستن و جوی گو گلک امانت وی بکن او هی ترجی بخوازن دقاوی ما گو گوتنن ایسا دستری دا 12 شاگردان را دهاتن گوتن و هیلا هیگاوا گوی ارالت هین دکر بالاوی یا سرک دیسا جی لسر شاگردان بو. پیوا غلام جی شاگردان را دیار دکه گو براستی اجوارا دبیجم اوی دکه سروری همو تشتین خواه چمکی هر کسی گو پر جراوری داین و پر وری خواستن و هر کسی گو پر جراوری سپارتن او هی بهتر بخواستن بگوتن اوی ایسا دیر خواه و بدن خواه یا گوی آوا بکره آمده دکر چمکی وی گوت از دیر خواه آوا بکم ویش بوتشتکی گوان فهم ندکر حضری خود دکر شاندیان جی اویک فهم نکر و علالت جی اویک فهم نکر چمکی او و شارتی بو گو پاشه و اشکره ببا اف مجارکه گو پاولوس دنامایج افسیان را بحث کریه دما گوی لسر سیره گوت و گونه بروح جشاندیان و پیغمبرین وی ین پیروز را هات اشکره کرن سر دیرا ایسا مسیحا گل سر همان روژه پینجی. بنامین پیمانانو ام نزیکتایا جسوسا یا جبوه نیمونهیه فهم دکن جورگو او پیشی و پاشین به 12 شاگردان را دپیوی. میناکی وکی پاولوس ده افسی 4 داد بجه افسی 4 آیت 11 حتی 13 پلانا ریبریا ایسا وی هنک داگو ببن شاندی هنک پیغمبر هنک مزگینوان هنک شوان و ممسته جبو کامل کرنا پیروزان جبو کاری خدمت جبو آوا کرنا بدن مسیح حتی گو امهمو بگهیجن یکتیا باوریه و زانینا کره خوده جبو مروفکی بک ماهی به پیوینا بجنا پادشاه مسیح ام دکارن بیجن گو ایسا مسیح اف مروفن جهاتی پیشکش کرد دا گو پیروزان و همی باورمندان جبو خبتا خدمت آماده کرن و یکی مینا پاولوس شاندی پر قابلی بو. پاولوس جبر کرامتن گوی کربون شاندی بو و او پیغمبر بو جبر گو بریا رویتیا یکم آمیسیونریه لانتاکیه بزلامن گو پیغمبر و ممستبون را پیرا بو. او یک جدیاری وکی هنکرن و پیغمبرتیه.
پاولوس و برناباس جوه هفگرتین را میناک بون. پاولوس جی شاندی و پیغمبر بو، مزگینوانک، شوانک، پاستور و ماموستایک. گاوا گوهون وان جهاتی امروون جهاتی دبینن دوی هون جیزانی بن گوهن جوان جیکی زیدتر جهاتی بون و خودی او جد 12 شاهدان را دست بکر بجارتن و او پرورده کرن گو مجبو کار خدمت آماده بکن. چاوا گو پاولوس جی دبیجه جبو آفا کرن بدن مسیح او را وکرن مثلا عیسایه حتی گو ام همو بگهیجن یکیتیا باوریه و زانینا کری خودی جبو مروفکی تمام به پیوانا تام بجنا مسیح. برسیفا پرسا پتروس گو نزلال بو دریا وان اورشلیم دا اشکره بو جبر گو مسیح هات خاچ کرن را بو هلکشیا روح پیروز شان و در آوا بو. پتروس یک جوان شاندین سرک بو ین گو پیشی مزگینی جهوان آنی. ده داویا خدمتای خدا وی نامه یک نویسی گو تیدا بشک هبو گو بزلالتر برسیف دا تشتین گو وی ده نامه خو یا پیشین دا بشه بهست بو. یک پتروس 5 آیت 1 حیا 5 سروکن جوینه ین دره از هسپین گودناو ودانه از هسپی حوال وان شاهدی جفاین مسیح و هفپار رومتا گوه دیار ببه. جاودارن دناو ودا نج مجبوری لبه ترجیح نه جبو قزنجا خراب لبه آوائه کی چالک. نجی وکیه گو لمیراسداران خودی دردکاوه لشکریه را وک میناک و گاوا گو سر شوان خویا ببه هونه تاجارومت یا گو قد نبهوره بسینن. بوی آوایی هون بچکونا سری لمزنن خواب بدن. هون هموش بندست هف بن و جلو برگن نفسی بچوکی لخوا بکن. چمکی خودی دجبریا قریانه لمرنا دلنزیمه و اوی کرمه بدوان. از برهسپیان آن ربرن گیانی ین لدره را دتایفیم و دبه گو جسوسا لبندا گو بزانه و چه بباوی گافه. برای خودی یه گودنا ودایه نج مجبوری لبه بجارتی بچاوه خواه بچرینن. بطرس در سکه مزن جهن کرنا ایسا گرد و او هنی دلسوزیت خدمت خودان دا بو چمکی اف دا خواز خودیه و هر وها بگوتنا نجبو قزنجا خراب لبهیز. گاوا گو ایسا مثلا خواه سر دلسوزی و خدمت ده مزگیلیا لوقا دا لبر شاگردان گود وان فهم نکر جبرگو وک میمونه یعقوب و یوحنا جبو مقامه هفرکی دکرن و اول راست چپه ایسا بون. دبکه متا دفکری و او دکاره ببه در هنره مالی چمکی ایسا پادشاه وان مجاره باش فهم نکر. لپشتی چند سالان بطرس دست بکر گوتنین ایسا فهم کر و جبروه یکی اوی گوت نه وک سرواران لیوک نیمونه شپزیرا و گاوا گو سرک شوان خویا ببه هونه تاجار اومت یا گناه دیتن اری. افلگور گوتنین ایسایا گر هون دلسوز بن از ووک غلامک به خدمت و خلصکرن پلان خواه و گهاندن مزگینی لسرانسر دنیای خلات بکم. اف مره بده پرسک و املی بهزرن و برسیوه بدن. چاوا شیرتا پاولوس جکورنتی را دبه علیکار گو هنکرینن ایساین لسر بران زلال ببن ین روحانی. لگوری پاولوس دیا کورنتی 3:9-15 هفکارن بخودی را چمکی ام بخودی را هفکارن و هون شاندنی خودی آواهی خودی نه لگور کرم خودی یا گجمن را حاتی دایین من وقت آوکارک جیر بنگهک آوید و یکی دن لسر آواد که لیبلا هر کس ببینه گو او چاوا دکاره لسر وی آوا بکه. چمکی تو کس نکاره جی گو حاتی آویدن گو ایسا مسیحه بنگهک دن دینه لی اگر وقت لسر وی بنگهی آوا بکه زیر و زیف که ورن گران بها دار گیها ستو. کاری هر یکی و دیار ببه جبرگوه رویه و بده زانین جبرگوه با آگر اشکره ببه و آگر و بجر بینه هر یکی کاری خواه کرد هگر قدا یکی گول سر آواکریه بمینه او خلاطه بستینه
هەگەر کارێکی بشەوتە ئەوێ زرارێ ببینە لێ ئەو بخوا وێ خلاص ببە لێ وەکی ئاگر چمکی ئەڤ هەفکارên خودێنە ئەف گوتن بگشتیش دێرارە نایên گوتن لێ پشتی وێ ئەس دەبێژم û hûn zeviya xwedêne avahiya xwedêne me besta wî korentî bû û min metafora jotkariyê û metalokeke din ji bo kar anî dema got avaniya Xwedê û Pawlos dest bi ravekirina gotinên xwe dike dema got dibêje lê gor kerema Xwedê ya ku ji min re wek avkerekî bi aqil hat dayê min bengehek avêt em ji bîr nekin got Pawlos çû Korintî dêra wê ava kir û mizgînî da û li ser hîmê Îsa Mesîh hatiye avakirin û yekê din li ser ava dike ji bo ku em gotinên Pawlos fêm bikin divê em vegerin destpêka namayê ji ber ku hin kesên ji Korintî digotin em li pey Apolos diçin û hinan jî digotin em li pey Bitros dimeşin û hin kes jî hebûn ku digot na em li pey Pawlosin kesên ruhanî bû hebûn û digotin em li pey Îsa diçin Pawlos li ser meseleya dûbendiya di navbera wan da dipeyivî û ji bo vê yekî wî got li her kes bila bifikire ku ew çawa dikare li ser wê ava bike bi niyeta serokên ruhanî yên divê nivîsê da bi taybetî û bi gotinên wan çimkî ji xeynî yê ku hatiye danî ti kes nikare bengehek din deyne ev Îsa Mesîh e lê eger yek li ser vê bengehê zêr zîv kevirên giranbiha dar hêşînahî stêrî ava bike û ev bi manaya xwe gotinekî majazî eşkere ye karê her yekî wê eşkere be xulamên ku Îsa gazîwan kir ku dêra xwe ava bikin çimkî îro wê eşkere bike çimkî ew bi êgir eşkere bibe û agir wê karê her kesî bijerbîne ku ew çi ye eger kariyekî ku li ser avakiriye bimîne ew ê xelatê bisîne çimkî Îsa got ku gava ew bê ew ê xulamên xwe yên dilsoz xelat bike eger kariyekî werê qûlkirin ew ê winda bike lê ew bi xwe wê xelas bibe lê wekî bi agir di jerbandinek çê bibe û em nizanin wê çi were seredar giya û kavil û Pawlos dibêje ku hûn serekên ku dêrê bi tenê serê xwe ava kirin xelat û bereketa wan tune bû Îsa bengeha dêrê danî û ereletê hîn kir lê armanca wî ya serekê 12 şagird bûn çimkî wî gazîwan kir ku bengeha dêrê deynin ka em prensîpa ku dibêje rêbertiya rast yê ku divê hemî rêberên giyanî di pêkanîna ber pirsyariyên xwe yên îdarî û şivaniyê da dilsoz bin